Katibayan Diploma! Y otra. Ay, Tagalog first, Maria, Nerasol, Amor, Raganon. Tiriay. Emotional ka na. Tungod kaya nang graduate naman mo, panghipos mo sa mga plato, mga punyeta mo tanong. Hugas plato mo ha. Abi siguro ninyo ha. Kuha na mo ha. There. Mga brother. Ha? Okay. Sige, Brad. Boy, Daddy. Where are we going? To my friend's house. Huh? To my friend's house. Why are you dressed? Because my dress was wet. So pretty. Nanganggat among kuan at ba nga silingan may gala. Kay nag-graduation sila. Tanstel silang graduation kay tungod kay wala may ceremony. Giato na lang sa ilaha ang kuan. What happened? Ang sitaw na certificate. No, sambo kay pandemic dengan kay wa ka graduate. Welcome! Ano naman sila nga? Welcome! Magpa-picture sila sa imo celebrate nga atay sila. Asa sila? Yeah! Oh my God! So tinuod nga na alabi pakita nga. Sir na honor, Imala! Wow! Wait, so niani lang inyong teacher din eh. So wala naman naging ceremony na. So itaga na certificate of medal. Wow! Congratulations! Beto na sana ako be, ako sa i-check kung basig piki ni basig ipabuhat ra ni sa mga printing press. Republika ng Pilipinas, Kagawaran ng Edukasyon, Department of Education, Region 10. Sangay ng Misamis Oriental. Doc Gerardo Sabal Memorial National High School. Pinatutunayan nito na si Maria Nerasol Amor Raganot. O isa na isang pangalan. O si Shemalyn Raganot. Ay kasi English lang ini. Has satisfactorily completed the requirements for graduation in senior high school. Senior high, di mo grade 6 mo. Academic track Strand. Pareha mo? Pareha ba? Wow! Academic track and Strand. Prescribed for secondary schools of Department of Education and is therefore awarded this Katibayan Diploma! Yay! Otra. Oy! Apin sakit. Ikay mo hatag. Ano lilit? Ceremony. Picture Maria, Nerasol, Amor, Raganon. Tiriay. Emotional ka na. Ma'am, please pagi ang paners. Ang mga kanang representative sa guardian. Ma'am, congratulations. Panara, kita ya. Picture. Okay, wala tayo. Next, Shemalyn Raganon.
Ma'am, napa ma'am, congratulations. Tapos yung medal, ma'am. Okay. Yeah! Congratulations! Oh, diretso na ta sa kaon. Diretso na sa kaon. Okay. Nala din ko. Hala, naman na din yung mga taga-Department of Education din. Ang representative nag-una na. Nag-una. Of course, with the oh, yan. Yay! Congratulations! Galing! The surprise! So actually, naulahin namin kanina. So amo na lang gi-replay ang koan. Kay ganina niabot ilang... Siya may nabagan ninyong teacher? Okay. O ako na lang ipagawas ang picture. Nag-picture mo ganina sa teacher? Okay. Ang na-amaze ko kay sa inyong kagagmay, senior high na demo. So supposed to be first year college rin sila. Wow. So pwede naman sila manguyab, tama ba ni? Dili pa sa. Dili pa day. Bayad ko sila sa ilang ginikanan sa mga gastos sa eskwelahan. Dili pa day na di ay. Usa nag-compute dayon og pila ang mabayaran nga fee? Yes. Sorry. Nag-comment sa fee yang gibayaran. Oy, congrats ha, in fairness. Senior high. Yeah. High five. Very good. Galing. Very good. But still happy bisag walay sa tamang gyud. Bisag wala man gyud kuan, di ba? Bisag walay graduation, at least ni graduate gyapon. Yan, i-shout out ang inyong mga kabatch ninyo. Oh my God! Sa mga taga-Korea siya! Sa taga-Korea! Salamat guys! Sa taga-sinupag ako po sa tanan-tanan! Yes! Okay, picture. Picture pa. Ready, get to go. Again, one. Uy, ato na yung medal. Anay medal. Iko. Di ko ka na nang walay picture nga walay medal. Kuha ko ang medal o certificate para para legit. Ana. Ang galing. So kanang mga medal ninyo with honors? Pinalit? With honors? Pinalit ba ni dili? Wow, with honors. Bayad ni Ani! Magkabay mo, isa sa left, isa sa right. Sige. Can you video me first? Video isa. Video isa. Yeah, just point it. Hold it. Make sure you're inside the camera. Ay, kaya pila akong team. Okay, one to ready, get to Just the half go. body ribbon. Half body. Again, one to ready, get to go. And makita ang tiis. 1, 2, ready, get set, go. Galing, very good. Galing, congratulations. So anong plano? Nabalik. So sa plano college, o sa gusto nga course? Mag-social work! Magbinyo na dyan! Wala, lain siya madam. Magminyo. Sa may next, o sa mga plano, siyempre COVID pa. Mag-college! O sa course yung gusto? Social work! Social work? Ikaw, anong gusto? Pareho? Basin! Basin siya siya! Pareho rin yapon. Basin mo human! Bulag-bulag sad mo yun. Education, kana, or agriculture. Yay, nami pagkaon. Congratulations. Yan yung balay. Ganda ng balay niya, borag model house. Galing. Alas na rin lagi sir. Spaghetti is lami. Kanina. Yay, timing. Wako nag-lunch. The food is so yummy. You have a spaghetti. Rice with spaghetti. My eldest son love it. Of course, Raver loves chicken. She moved on the chicken. Wapagapon na human ang kwenta inyong bayron nun mama pati na human. Mga boxers ni. Parang sana sir. Seat box. So kaning duha, pag umangkon ni Ma'am Telma. So ilang balay at bang lagi sa mga. Pero nga nung pabot si mong balay mas nindot man lagi tanaw. Yeah, nice no?
Minimalist. Here ours bigger. And oh, I love chocolate cake. No. No. Why? Yes. Just slice like this. Just small. No. No. Just for that place. No. 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 As big as the No. chocolate. No. 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 Just one slice. Kulang siya oh. Daddy, remember that day when you were there? You're trying to want Coke and give you basil. You don't have ice for So I this? just give you a You small wanna get ice in my house? small cup. Yan. May bisita. Dali, dali, dali. Oh, tanawa. Napag-iawin ako. Napag-iawin ba? Hapon. Bye. Dali, Matt. Ihan na husband. Bye, Leon. Madali ka. Tungod kay nang graduate naman mo, panghipos mo sa mga plato, mga punyeta mo tanan. Hugas, hugas. Hugas plato mo ha. Abi siguro ninyo ha, nga kuan na mo ha. Sige, sige ha. Abi ninyo graduate na mo ha. Mogi na diya magsugutan. Mogi gino dito. Oh, hugas ang plato siguro doon awi. Udah kay mumho. Joke lang may gala. There goes my heartbeat. 'Cause you are the reason I'm losing my sleep. Please come back now. There goes my mind racing, and you are the reason that I'm still breathing. I'm hopeless now. I climb every mountain and swim every ocean just to be with you and fix what I've broken. Oh, 'cause I need you to see that you are the reason. There goes my handshake, 'cause you are the reason. My heart keeps beating. Oh, I need you now. If I could turn back the clock, I'll make sure the light defeated the dark. I'd spend every hour of every day keeping you safe. Yay, ni ulan na. Nanilingan na po may gala mo. Kami gid paminti tulog yun. Di ko kabaloon sa inasya mo chef. Ato isa na to ka vlog. Ato about sa chicken na delete. Bornay malas mo sugay. Oh. Gipangita na ko nawala ami kabul asa na delete. Kasi na-overpower. Wow. A few moments later. Oh, nangit-ngitan na may oy, mulakaw na may nangit-ngitan na may. Nakalimot mi nung bay. Bye ladies. Again, congratulations. Di din ako all. Neighborhood Association. Suka di din ako. Thank you. Sorry. Bye. So nagabin nami guys. Wala nag-ulan pag yun. Boss. Atura sila. Hala asa oh nara day. Naglami mo istorya boss eh. It's still raining? Oh, that's good. Pauli nami. Sardinas siya tiguang naman. Tulman na po yung mga boss na
Okay, it's raining guys. So mo ni itsura. Tora mo balay sa atbang o layo kayo. Nanilingan lamig. Hindi maklaro mo na. Balag ulan. Kami guys, swerte kami nga nakapuyo man nga village nga mo mga silingan. Kanang kaila ra pud ba. So kato mo nga silingan nga isa, classmate ra to sa batch ra pud to sa taga Claveria ra gyapon, kauban la mama. Batch ra pud sa akong mga auntie. Chef Ed. Dere mga kaila ra, mga friendly among neighborhood. It's raining, it's a cold night. Kumana po ang adlaw. So, mura to siya. So, I'm back with my house. Ang nakabutang Hilas King. Akong bike. Please comment below kung sa'y pangalan na niya akong bike. Akong 50,000. Ang body pa lang ani niya 180,000. Ang manubila 250,000. 65,000 ang ligid. Ang bangko mga 85,000. Ug ang pinakamanalo $500,000 ni siya. Alright, so we're home. And by the way, next project, ang aquarium. Alright, that's it guys. We're back at home. Rusty, you're bored? No. Alright. Dan, busog na mi. Matulog mi sa'yo. Okay? Thank you guys for watching. Please don't forget to subscribe. Bye.